Hello, muntina kanam mi te ho he video hin ve ho zo se kokilian apan hin ve ho hi han lang kokilian pam lang apan hin ve ho hi jong le a hin ve ho zo si chunga na bon chawin ka ngai lu na lani khopa salam ka hin pe ve tu ni hin video chom cha ka hin sip no min a topic na chan ga lu pe nga lo han pha na kino je in mail hei te en a Facebook page o han lang WhatsApp la audio link la hi jong le ipi hi jong le a ha sei pe no chon zero bam langa mial het lo hon mi amat ho mi gu tang dan na lai ho cho mi thum athisa ina ki mu na mei chapang khat zaw na en ati bin tu hin silcha medical college a postmortem boldin akipulu nin pila hin kuki chapa mi som jang na lai a hi ji hin boina solo na dingin Manipur police han lang Assam police yong le ki tho khomin security tai ta in mun chum chum hin a koyo ve ti ha sayo a hi en hi chi pau hi confirm hi tai ti jang omin alu hang the the jeng ovin abang loi chen ku ki ho hi imat mat no mo tha lo ding ki chip na nei di ata saw hi a chan ding gan thei ta tha de he ti jang omin chu ta le hi chi ji hin mai le te hin hoi lai lai a hin attack di vem gal a hin bol di vem ti jang he mi pi tam ta lungdan na le ki cha na ti za na chu hi kinin kai ku in jang apos khana karigumba masi pausina achumba oiram labadi akhoi se phate hai ganu ti khat i ham ta hi chi thu su hi ata hi le a phapoi nei ti hi win ti khat hin sein a sei dan kho ata ani hi kha la hong chom lu na ai ho he amal chamia ai hong ban nei nei diu hele kilomin la lam kalanga lam ka song pi langa ta cha pa hona don but naw chu pi ham ti le kai ku in hi ta sa hi gal ka ma hong dinga hi in ama he ki thama sanga ahinga ki mangding ki manding a hi in ji chen ta chanu ku ki chanu kai tabang kai ku ta selfie ki bol nom omle kang waya hung na ovin ati ven iti jang chen thu omin pi hele hi chi thu hi ata ani hia hele Manipur government in ku ki te hi thing noi han lang ss an lang vv hi jang le ibon wa terrorist a phone do da ti yang he thu ani ki jajat min so hi thulam leng a hin ata yang chu hung su khamei the a hi in hi jang le hung so lo lai hi in imazau si hi pha om na lain pathian ko ma taw ha jing hi tin ko ki cha te ading in i taw na ba na wa jang taw na hi zom jing hi te i phat na di bin i masang hin kho he ga hi zot na diu pha so ta om na lai ji hin taw na he thasam lawin thadai lawin mangjing ote ti yang chu ka hin akika la chu ka hin je a hi in chu ta le hi tu nia ka hin seinom pen news a hi le hi chi mai le hon nu mei thum chapang thagi bep khat zaun in aki thatne confirm hi tai atiwa alima hin ta da kho hoita in veleuchen zan hi ni la news in jang ka hin simtan lam ka song pi langa tui tha wadung panga news zo veng news a ka mudung ju ya cha ka sei hin ka sei khial jang le ne ngai dam vin lang news a ka mudung ju ya chen news zo veng a khon now sen aping thatiel hidinga kin mo khat ani ki pai mangin athisan ani umtan hi sinaw cha cho athisan a umtan WhatsApp message be ho news be ho chen iza so ke diu imu so ke diu a hi em hi chinaw sian lim chu a hin la da over mail hei te dana langa ki hol mo hol a khat dana kho a hin koi wa confirm oi re che thilong he ku ki hon lung sit na bi helin hi che chapang kum thing lo ke san jong a that no ve ta kho ma ho hung ki ti lo a hi en chu ta le khat chu hi le Assam langa masang pe a tuin ani tho ta mai le ho ki mat masang lang pe a tuin ani tho chapang khat thilong ani ki mu na khat chu chiang chu a hin hap tha ovin ku ki ten hi ta hen kum thing lo chapang naw sen ki san lung sit na bi hi la i thau he ti bin ama ho la ma ho kho ngiang cham ama ho la ma ho kho a ki ti lo bin i ti khon mun tin hi attack ding in a ki go ovin mai le te zodan i he dewa hin achi sa mei tarik thum kum sang ni la som ni la thuma pat na chu zowa gal ani bolo a hi in ichi mei tarik thum kum sang ni la som ni la thuma chu ipiti hung ki til do ham tile kang vai lang aboi zo zawa cha phai sunga kho alam kai ho bin churcham pul langa ku ki ten inu mei ho re ma bolo bin churcham pul medical college a kai ho jang re ma bolo bin athat ta be tiwa news fake news spread na bolwa phai sunga ku ki zo cha te mar pai te tha do ka hepoi a cheng ho cho ani attack ngowa ani tha owa a ino jong ani hal pi o hin hi tia chu zowa khu ki ti lowa
phai sum chu ai mi ho chen na la chu attack ani bolo hin hi banga chu tu ni kho a jong hi fake propaganda fake news a ko na hi hung ki til o a hi je hen in zo le a zo hung ki man do ki tan tin tu a he pes abang khat khon a thi tai ki ti ho chu a thi nai poi confirm hi poi a tiu a hi in hi ta fa ma ho la ma hong ko khat in confirm he ti khat in confirm hi poi ti boil ha den o a hi tan ji chen tu lai ta hen tu phat lai ta hen mun tina ai ho kanam mi te nu naw chapang atiza iza nam khat omin tham khat front line langa ga za ho cha cycle langa ka zam do lo le lam ka langa ka zam do lo le kang pok pilanga ka zam do lo le ti jang eu mo bin zam hi bin na na ba chun khian bin i ma ti pon te mai hlei te zo la na la hi bowin official lia athitai akithat tai ti news ahung so phat la ka hin sei kit de hi in hi chang so ma sang sia chu zo la na la hi bowin hi ja cha ani ki cha po hitin ani ta san po hite tiang chu pasal ho cha ila a kho pon ki jang ki cha lo mai the hin ki ho lang jeng a jang hen omin chi cha hi le thu hiong kho se ding a hi tai gang chala sai ku lang zam do de ha ti jang omin hi a chu mun da nga jang na mai chapang a ki cha i za nam khat ding a hi za cha hi chi news si fake news hi e san te news si zo la na bul la bal nei lo a hi bo we ani ki cha hi win no mum na ba chen lung mong selen win yam ta ata an hi kha ayang le o la ka hong ki sei kit nan te tu pe trin wang officially in confirm a hinai poi ti chu ka hin sei do no ma hi en sei khel sei wal om leking ai do ma hitin a pha dung zuin ani ki zamat kin hite a chai na dingin hi chu video hin be ho zo si na bon savin na na che wa dam se lovin ki pa e